Assalamualaikum. Ayo ikut Bu Sri mau gawe pecel kulupan. Kulupe sawi. Tak masukkan ya soalnya semua. Ini tak cuci. Tuh, airnya buning lah kan Bu Sri. Karo Bu Sri guys rondeng iki. Rondeng iki karek mateng nih lho, mateng ben sat. Kira mateng ben sat. Serondenge bumbune ke brambang, bawang, tumbar, asem, laos, dong jeruk, dong salam. Gulane gula aren. Serondenge wis mateng. Tak pateni kompore. Kok kablongan gak pahit loh. Iki kulupe ya wis mateng. Pateni kompore wis garing. Langsung goreng telur. Lihat, telur tak kasih bawang pre. Nang goreng satu aja juga oke. Terus yang nyepake sapi kok. Terus. Bencos kurang marem racos. Langsung ya. Kulupis mateng, ayo tinggal maem. Kulupis sawi, iki sambele kacang. Cukup kek. Iki serondeng. Serondeng. Ayo maem bareng Bu Sri, sampai dalam maem ya, bareng Bu Sri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu telur. Kula ibu sawi. Ya goreng telur diwehi bawang pre. Rondeng iki tak tanek wis mateng, langsung aku maem iki lho. Nggih bumbune brambang, bawang, tumbar, asem, dong jeruk, gulane aren, laos. Bu Sri kena masak gak neko-neko? Biasa-biasa aja. Pocil betul nak. Dagingnya medok loh. Kabeh panas, jadi keringetnya gua bos. Sudah ya, sampai jumpa video besok selanjutnya.